ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯁ 10 yearsꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯅꯤꯀꯣ. ꯐꯥꯔꯁ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 2010ꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ. In the formation of hydronium ion, how many valence electron of central atom oxygen are involved in bond formation haibani. Nangi hydronium ion form tawba matamda oxygen gi valence electron kya sijinage hangbani ko. Sidi yengasi first hydronium ion kamai form tawgedo. Hydronium ion form tawba yengsi ko hana hydrogen layer, then oxygen, then hydrogen. Hydrogen की valence electron तो ना इन दोनों represent हो रखे को अधुगा oxygen की तो ना cross ने represent हो गए oxygen की valence electron तरुक निको 1 2 3 4 5 6 और the hydrogen ना तहांदो इसी कहीं ना duplet तहांदो इन्हें और ना that means hydrogen ना सी oxygen की green color की electron से मतलब लोग जिन बता रहे माय duplet तार है सी hydrogen से ना सो सीमा लोक्शन बता रहा है कि मारे डुप्लेट तार है अदुगा ऑक्सीजन नसु हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अनसि लोक्शन बता रहा है कि मागे ऑक्टेट तार है को देन सिदा कनाला आनी येंगो सिदा H प्लस अमा संगसि लगतोइनि H प्लस अन H प्लस हारगदि केमिस्ट्री द प्लस मींस इलेक्ट्रॉन वाट पा हाइबने अन H प्लस हारगदि न इलेक्ट्रॉन वाले अदुबु हाइड्रोजन दि कना तान बदरखा डुप्लेट तान बदरखा मींस 2 electron suon badar kawai ba ana 2 electron suon na bagi dama oxygen sina mag electron ani je hydrogen na share tawro ne siga yare ko adi kana form tawro ni yeng si ko hydrogen sina kana wa ni coordinate bond or ni nangi hydrogen aduga sigi saigi balance oxygen ki balance electron ani dina lon pira wena leurani aduga positive adi punna oxygen ki sida electron ama lerami ko sida electron ama sida ani sinagre ko aduga sigi coordinate bond daga ani changi baga punna electron kya changre oxygen ki valence electron mari changre ko na hydronium ion formation da oxygen ki electron valence electron punna kya changre 4 valence electron si hoiga the answer. Next question, the atomic number of two elements X and Y are 20 and 35 niko. What type of bonding is expected when they combine chemically? Give the formula and electron dual structure. Hang ko. Na first ta koina isi the point khara irake ko. Koina sida covalent bond hairagadi. Covalent bond hairagadi kana kana gi maraki bond. Covalent bond hairagadi non metal amaga atopa non metal amagi marakta form tawa bond ne covalent bond hai non metal bond ne aduga si kamai form tawi sina by sharing of electron sharing tawra matungda sharing of electron aduga amu ionic bond haragana kamai form tawi ionic bond haragana metal ka non metal ka ki bond hai metal non metal bond aduga ionic bond sina kamai form tawi by transfer of electron sima yanare ko hauji question da mu law atomic number of two element X and Y. X की atomic number क्या है नो X की atomic number 2 है बने को X की atomic number 2 S Y 20 X की atomic number 20 that means configuration even मतलब ना कमाई रानी 2 8 8 2 हो ना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ 1ꯗꯒꯤ 4 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ 2ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯁꯦ 2 ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ 1ꯗꯒꯤꯅ 4 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯨꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ 1 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 2 ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯦꯕꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ 2 ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ 35 ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯅꯤ 2 8 8 18 7 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯁꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ 4ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 8ꯇꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ 8ꯇꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ 7ꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ 2ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 10 + ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ 7 ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 10 + ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 17 ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 17 ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯇꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 17 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯟ ꯃꯦꯇꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯕꯣꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯥꯌꯅꯤꯛ ꯕꯣꯟ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯠ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯥꯌꯅꯤꯛ ꯕꯣꯟ ꯗꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯒꯤꯞ ꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯏꯔꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ 2 ꯋꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯏꯔꯅꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯌꯥ 1 ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ x y 2 ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯗꯤ x y 2 ꯗꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯗꯣꯠ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ XY2ꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯦꯇꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯇꯣꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯂꯤꯁ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ Xꯒ Y ꯑꯅꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ X2ꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯛꯑꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ 2 ꯂꯩꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯗꯣꯠꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ Yꯒꯤꯅ Y ꯑꯅꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ 7ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ꯗꯦꯟ ꯅꯪꯒꯤ Yꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯦꯠ ꯇꯥꯅꯕꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ Xꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ Yꯗ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ Xꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯛꯇꯦꯠ ꯇꯥꯍꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤ 2 8 8 ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ Xꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ Xꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤ ꯂꯨꯖ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁꯅ ꯗꯤꯅꯣꯠ ꯇꯧꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯂꯨꯖ ꯇꯧꯏ 2 ꯑꯗꯨꯅ X2 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗꯦꯟ Y ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯌꯥ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯏ इलेक्ट्रॉन अमा गेन तौईको पुन्ना y क्यानो सिदा 2 सिदा -2 इबा यादेको अना कना तारनी नंगी फॉर्मूला दो x y 2 सुमाय होगदो यारनी खलेको सिना 2010 की क्वेश्चन नंबर 9 गिनी नेक्स्ट 2011
11ꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ. 2011ꯒꯤ 2011ꯗ why do ionic compound possess crystalline structure and have high melting point 하면 ionic compound 하면 ionic compound 하ꯔꯒꯗꯤ kana yaramgani ions yaramgani adusu kana opposite charge ions yaramgani ona opposite charge ki marakta leba force to kai kawi electrostatic force ko eba ionic compound gi oina opposite charge oiramina magi electrostatic force strong yamna oyeba strong oiramina moise magi particle makaijo fixed position da occupy toro leramganebako aduna maram oiraga moisi crystalline oirineba aduga ngasagi strong electrostatic force na maram oiraga moisi high melting and boiling point oirini ko ana keno de answer iba matam sumai rage ko. Question number 5 ki answer number 1 gi due to strong electrostatic force strong electrostatic force they are held closer and fixed at a specific position at specific position so they possess crystalline structure aduga high melting point ki maramdi due to strong electrostatic force hai lore. Number 2 gina due to strong electrostatic force yare ko. Next question the give the electron dot representation of chlorine molecule hamni chlorine molecule electron dot representation you have chlorine molecule haragadi Cl2 ni ko chlorine haragadi 287 ni chlorine ani yek piro chlorine valence electron tare ni 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ani makpo electron amount darka hoy ko octet tana odi sig electron ani si moy ani share torani sumaina aduga next question da kari hai next question da si question ji udre ko ana sita covalency of chlorine in HCl molecule hamni covalency haraga the bond formation octet tana ba nangi electron gain natra electron loss to kai ko mai covalency ko ba ona ICl haiba matamda chlorine gi hangbani ko chlorine gi valence electron kyano taret octet tanaba electron ama lawsilamgane ba ko that means ma covalency kya hoini 1 hoini answer. Next question number 2013 gi draw a neat diagram taw sidi like ta direct yawrami ko ona like ta gi yeng. Next question how is covalent bond form having sidi ay ngasai gi badu by combine form taw sharing of electron by sharing of electron aduga why are covalent compound non-conducting and low melting point having non-conducting oibe maramdi because they do not contain ions haibiro aduga low melting point leibagi maramdi ngasai covalent compound gi molecule makaido weak van der Waals force na held toeba aduna maram oiraga moigi low melting and boiling point lahini ko ona they are non-conducting answer irage ko they are non conducting because they do not contain ions
low melting point leibagi maramdi they are healthy means molecules of covalent compound niko they are held by weak bonder walls force so they have low melting point and boiling point. Chin or an answer. Next question. Sodium atom lose an electron to form sodium ion ko. Sodium sina 2014 gini ko. Sodium sina electron ama lose tore. Adi kana form torongani sodium ion form tore. Sodium ion means 10 electron. Imam sodium ki electron 11 ni. Electron ama lose to gi batara ka 10 electron. Yare ko. Then next question dong yego. Next question da. Continued paro question do ko. Identify the compound formed by sodium ion with another ion having same number of electrons. This nang focus to is kana same number of electron. Electron sisu kana hoy gadaba 10. Aw de fluorine gi 9 electron F minus oy batara ga sisu kya no sisu 10 electron. That means sisu 10 electron ko. Aw de question hang is kay no. Identify the compound formed by sodium ion which identify to him. Ate nangi compound kana hoy ni NaF oirani. Predict the solubility have niko. NaF haragadi sodium sina metal ni fluorine sina non metal ni. Abdi kana orangani ionic compound oirani. Ionic compound ki solubility in water si kay oy. High soluble oy ko means ionic compounds are they are soluble in water igebra natragana polar solvent igebra ining bayro. Water si kana no polar solvent ni ko. Next 2015. How are kernels held together in a metal CD? Yamna reko answer kana wani metallic bond. Metallic bond. Next 2017 the law. Two elements X and Y have atomic number 7 ga 12 ka lay hai niko. Aduga what will be the position in the periodic table hai ni. Atomic number X ki na kya no 7. Adi kamay warangani 2 5. Adi my group number position hang maniko adi group number kya tani inga sahi gido. Chidi 10 plus 5 that is 15 tarani. Then Y ki atomic number kya hai no 12 hai niko adi kamay warangani 2 8 2. Balance electron 2 waramina group number su kya waramani 2 waramani. Adi X sina Y sina kana tare metals tare X sina kana tare non metals tare. Yanare ko what type of bond what will be the position has the amana group 15 tare amana group 2 tare. Next what type of bond amana metal ni amana non metal ni awdi kana tani sik ionic answer orani with sorry yengsi ko ai question do mun yengodre what type of bond ionic or covalent will V form when they combine separately with fluorine. Fluorine ga tungan tungana combine to matamda karamba makal gi bond phangadage hamni. Yengasi ko de fluorine hare ga dikanano nangi non metals di. Aduna X ga nangi fluorine ga combine to matamda di. Sorry X ga fluorine X hai kanano nitrogen ko sorry X na nitrogen means 7 na X ilere. Sisu 5 over target group 15 and group 15 means sisu non-metal ni. Aduga fluorine sisu kanano sisu non-metal ni. Adi anisi punsin batara kana fangni covalent compound fangani. Yare ko then Y sina mo kanano Y sina mo metal ni ko group 2 means metal ni. Aduga F sina mo kanano sina mo
non metal ade metal non metal haragadi sina amuk kana taramgani ionic taramani ko depict the formation magi formation you have ni ko hojik sida yengo hojik akoina maru oisi kanano x gi valence identify tawba darkar oiba ko x gi valence enga saido valence electron duna 4 dagi henba taragadi valence putokpa matamda 8 dagi valence electron khaido haibni ona sigi valence kya warungani 3 warungani aduga y gina balance kya warungani y gina balance 2 warumani yare ko adudi x su non metal ni y su kanano non metal ni iba matamda electron negativity henba element tuna right side ta yobu ko x laire fluorine ga sigi x means x atomic number 7 oibni nitrogen warungani ko ona fluorine ga nitrogen ga electron negativity fluorine na hele aduna fluorine right side tiro x ki balance kya no 3 aduga fluorine ki balance kya no 1 cross chalo kana tani x f 3 yare ko aduga amu y gi balance kya no y gi balance 2 f ki balance na 1 cross chalo odi kana form to ni y f2 yanare ko hoje x f3 ki formation yengasi x f3 gi sida x layer magi valence electron kya no x gi valence electron mangani ko ona sida 1 2 3 4 5 fluorine kya no darkar hoje fluorine ahum fluorine gina valence electron kya no fluorine gina valence electron 7 ni ko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 audi x ka y ge marakta form tawdoi si kanana covalent bond yare ko ona x sigi already 5 valence electron ona sigi electron s ki green amom je ma lawsilani aduga mai octet phange ko then fluorine gi su octet adum tajare sumaina then amana kanano yf2 ni ko yf2 y valence electron kanano valence electron ani y gi f ki na kya valence electron taret 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 audi sigi y sina octet tanaba magi electron ani pitokrani sigi electron ani si finally y sina kana form tarukani y sina electron ani lose toramina y2 plus then f sina ani suramin electron among gain tawmin si sumaina oido finally kana phangni y f2 sumaina yanarani ko next question namu yengasi define covalency have ni ko define covalency ona covalency haragadi number of electron gain or lose during bond formation ona sin answer the kwai sambi the ko number of electron gain or lose during bond formation sina covalency next
2019 da ngula why do ICE2 molecule does not exist haibni helium haibni ko helium ICE2 haragadi ICE2 haragadi kya oigare 4 electron oigare that means nangna hydrogen gi magi nearest haragadi kanano hydrogen gi kana darka hoy duplicate darka hoy then atopa element gi kanano octet or the hydrogen gi duplicate su hendogle octet su mayama wali ko aduna sigi ICE2 si kai tawni does not exist class 11 12 ki concept to ragadi MOT molecular orbital theory de explain to yamni ko next 2019 gi why do any compound conduct electricity in molten state tadi electricity conduct to kai gino hangmani ko maramdi due to free ions answer the ko molten state the isam samit ions are free to move China answer with the next question nitrogen atomic number 7 phosphorus atomic number 15 belong to the same periodic table using the symbol describe how N will combine with P to form a simplest compound hamni ko ngasai do ona electronegativity series si han khango ko phone caliber IAC whole periodic table da fluorine electronegativity khwai de hian de ko ona nitrogen ga phosphorus ka se electronegativity kanan heli nitrogen na ko ona nitrogen sina right ta thamo ko ona nitrogen sina right ta thamo phosphorus sina sumai lerani yare ko using the usual symbol describe how N will combine with P to form simplest compound hamni ko kamaina form to tuina hangmani audi sida yengo ko audi sida yengasi nitrogen sina right ta thamo magi valence electron kyano valence electron manga ne buko ana 1 2 3 4 5 phosphorus haragasu magi valence electron kyano sisu manga ni 1 2 3 4 5 adi kana form torani yengo object sigi nitrogen sina magi octet tanaba sigi electron ohum si darka logsilai then phosphorus na so magi electron ohum si darka log oigani ko sumaina form tawado aduga sigi same question siti last ki mamangi video da in chapter number 1 gi video da fajana discuss tawgrami ko compound maming su iramani aduga magi formation su yoramani next 2022 ki last one yengasi 2022 describe the formation of carbon dioxide molecule haibani from the constituent atom how many bonding pair of electron do come si hange ko carbon dioxide haragadi CO2 ni or carbon na less or amina carbon center de piro magi valence electron kyano mari 1 2 3 4 oxygen sina corner atom piro oxygen valence electron kyano taru 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और oxygen sina octet tanaba sigi carbon electron ani si loksilani sigi electron is loksilani then carbon na su octet tanaba oxygen gi sigi blue gi electron ani se sigi blue gi electron ani se sisu loksin gi neba और finally nang kana form torani oxygen double bond carbon double bond oxygen sida lone pair ani leorani maina yare ko question da kriya how many bonding pair have ni audi punna electron kya changi bond formation da punna electron nipa ne 1 2 3 4 5 6 7 8 audi
4 bond pair ko answer da kana tani 4 bonding pair of electron sumaina fare mathangi video da muk next chapter again discuss tarasi. Thank you all.